Դիրակա Ռոժե, 28 Ադարե Սալը 1462-da, 55 sal pejda, Ivan Sise dve ağı qezë Moskove. Sala 364, 1656 sal pejda, Imperiya Rome, pareve dve ser Rojavaye u Rojhlate. Sala 1849, 171 sal pejda, 28 Adare, Meclisa Milletiye Frankfurt'te Destura İmparatoriye kabul kiriye. Pevi fikre ku İmparatoriya Almana çekin. Sala 1930, 9 sal pejda, şehre Konstantinopol u Angora tene navgahastan, İstanbul u Ankara. Sala 1942, 78 sal pejda, 28 Adare, Dema şehre dünyayı yadıda, Qavatın Britanyayı şehre Lübeck bombebaran dikin. Sala 1472-da, 48 sal pejda, jidayek buye Fra Bartolomeo, nigarkeşe İtalya. Sala 1709, 221 sal pejda, jidayek buye Karl Adolf von Bazedov, fizikos u doktor Almani. Sala 1824, 196 sal pejda, jidayek buye Aleksey Bogolyubov, nigarkeşe Urız. Sed 52 sal pejda, Sala 1868, 28 Adare, jidayek buye Maxim Gorki, nivîskare Urız. Sala 1912, 108 sal pejda, jidayek buye Nikolay Minx, kompozitore ayan. Sala 1921, 19 sal pejda, jidayek buye Sir Dirk Bogart, aktyore angliçan. Sala 1923, 97 sal pejda, jidayek buye Mikhail Ancharov, nivîskar, nigarkeş u helbestvan Urız. Sala 1928, 92 sal pejda, jidayek buye Alexander Grotendik, matematike Fransuz. Sala 1970, 5 sal pejda, jidayek buye Vince Vaughn, aktyore Ameriki. Sala 1687, 33 sal pejda, çuye berama xwedê Konstantin Guygens, helbestvan û kompozitore Nîderland. Sala 1794, 226 sal pejda, çuye berama xwedê Marie-Jean Antoine Nicolas Condorcet, matematike Fransuz. Sala 1828, 192 sal pejda, 28 Adare, çuye berama xwedê William Thornton, nigarkeş û doktor Amerikî û Anglîçan. 172 sal pejda, Sala 1848, çuye berama xwedê aktyore Urız, Pavel Mochalov. Sala 1881, 139 sal pejda, çuye berama xwedê Modest Petrovich, kompozitore Urız. Sala 1958, 62 sal pejda, çuye berama xwedê William Handy, kompozitore Amerikî. 35 sal pejda, Sala 1985, çuye berama xwedê Mark Chagall, nigarkeşe Fransuz û Urız. Sala 2004, 16 sal pejda, çuye berama xwedê Peter Ustinov, nivîskare Anglîçan.